Assalamu alaikum, Oşkolar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катты алуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандас, балбондар, биз бүгүн Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокаттын центрине турабыз. Ноокаттын центрине Россиядан да бейлер келиптир. Ушул бейлер тууралуу маалыматын сурап сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Бул чыгарылышта 2 бей чыгат экен туугандар. Биринчи номердеги ушул ээси маалыматты берет. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum aka. Qanday jasol yaxshi ishlar yaxshi hojı. Yaxshi bo'ldi aka. Beyler daha keldi жаңылары. Дағы жаңылар келdi. Em бұл шоколадты күрөң өтісі. Нері сыйрылып қалған мı? Бұл жолда болды aka, Россиядан келді та. Жолда болды mı? Сыйрылып еме болды тұра. Жоқ, башқа пұты қол таза. Бұл еме жаман uzun bey go, benim malumatın özün görüşçülerge jetkirip aytып ötçü. Yaşı 6 yaş. Yaşı 6 yaş. Yurtdan çıktı aka, jargakka koyup koyduk. Jargaktan toktады. Jargaktan toktады. Boyu 65. 65. Parodası qanday? Rossiyanın qaysı жерден geldi? Bular Rostovdan keldi. Rostovdan. Budyon menen Danchak aralaş. Parodası Budyon menen Danchak aralaş. Aralaş. Bular sağdırıp indirmese gerek mi o yakta? Yok, azı var. Azı. Oşanda bunun kulunu var mı yok bu hazır? Kulunu yok hazır aka. Jargaktan toktаған videolar var aka. Videolar var. Toktады dedin ha. Bastır şimdi çatkakların çoğun bey izleyenlerge görüp turasızlar. Bey жаққан болса ekranda номерлермен байланышасыздар. Кайтара берем, кыска маалымат беребиз. Болгондой көрсөтүп өттүк туугандар. Rostovdan gelgen beyini bayqap turыңыздар. Uzun çoğun bey izleyenlerge ötkesine. Toktat emi. Bu beyinin bağısı kança emi? Bağısını aytçı, bağısını qaylı. Bağısı aka kelişim bağıdır. Kelişim bağda? Ataң жоқ da? Daha atam yok, güleşip telefon çalıp. Ataڭın nomeri koylat ha? Ha koylat. Birinci nomerdeki B uşul boldu. Beni gördüңүздөр, жакшы болгон маалыматтарды айттык. Бей кызыктырса, экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар. Баасы келишим баада деп айтылды туугандар. Эми экинчи номердеги Бейге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бизден алыстабаңыздар, мына экинчи номердеги бей да чыгып калды туугандар. Экинчи номердеги бей кандай бей болду? Маалыматына чогуу көп болобуз. Бул мындай куйругу төө куйрук бей экен туугандар. Бул төө куйрук экен жаныбар, а? Бул төө куйрук. Бул данчак ошондо? Данчак. Данчакты билгендер билет aka бул. Булдар Ростовдон келди. Булдар. Жаңа эме. Бул эми жаш кандай бул бейнин? 7 жаш. 7 жаш. Боз aka Россияда токтогон. Россияда токтоп боз келди Россиядан. Боз тууп алып 1 айда тугат aka. Желине салып койгон окшойт да? Салып койду. Кичине бут бастырсаң мындай астыларын токтот дем. Мына желиндерин да байкаңыздар мунун. Желин да сап каптыра бул, желин сап алып. 1 айда тууп калат да. 4 туяğı таза? 4 туягы таза бул. Ошондо бул канчанчы тууму болуп калат? Билбейм aka онусун. Онусун билбейсиң. Бастыр эми мында арка алдын көрөлү бейнин. Данчак сүйүүчүлөргө экен. Данчактар өзүндөй куйрук кыска төө куйрук бейген. Данчак бей издегендер байланышасыздар өзүңүздөр. Жеп ичине ден соолугуна жооп бересиң а бул бейин? Экөөнө тең. Bunun boyu kança çıkat em? Boyu bir 55 çıkmalı aka. 55. Bunun bağısı kança em? Bunun bağısı aytılan? Bundan gelişim bağda aka. Bunda gelişim bağda. Nomerlerini aytıp ötsen em? 0550 meni. Plus 996 550 menen. 077 077 335. 335 nomeri menen baylanışasızlar biz. Çıkalışızdı, jыйынтыктады, kıskaça malumatты berdik. Ушундай жакшы бейлерди издегендер, ээси менен байланыша бериңиздер. Саламатта калыңыздар.